Mwongeye kwirirwa abakunzi ba Towari. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu byinshi bitandukanye, tugiye kuganira ku bintu bifitanye isano na Afurika, ariko turibanda cyane cyane ku Burusiya n'intambara burimo n'ababanyi babwo n'abo bahanganye mu ntambara, mbese izi bloke ziri kwirema mu isi y'uyu munsi nibyo bintu tugiye kuganiraho cyane cyane tubihuza n'ibiri kuba muri iyi minsi. Harimo intambara ya Ukraine, harimo ibiri kubera mu burasirazuba bwo hagati, byose turagenda tubiganiraho. Icyo ni icya mbere turi buganireho, ariko turanaganira ku mateka ya Afurika, kubera icyo ubundi Uburusiya bukunzwe cyane muri Afurika. Iyo witegereje neza usanga nta muntu n'umwe umeze nk'aho yemerewe kuvuga nabi Uburusiya cyangwa se ngo abunenge, n'ubwo bwaba bufite ibibi bukora. Turaza kuganira rero turebere hamwe ni iyihe mpamvu ituma Abarusiya ibyo bakora byose muri Afurika bisa nk'aho Abanyafurika bashobora kubyirengagiza. Ni ikihe gihango Uburusiya bufitanye na Afurika bituma busa nk'aho bwumvikana neza mu matwi y'Abanyafurika bose muri rusange. Ndumva twatangira rero. Ubundi reka twivugire kuri Afurika yacu n'uburyo yabonye ubwigenge, icyo twita, ntekereza ko abantu benshi bize amateka haba mu Rwanda haba no mu bindi bihugu byumva Ikinyarwanda, twize amateka niyo yaba twaba tutarayacengeye cyane, ariko twese twize amateka nibura ku rwego rw'ibanze. Hari ibyo twize muri primary, hari ibyo twize muri secondary, muri troncome, bifitanye isano n'amateka ya decolonization cyangwa se la décolonisation de l'Afrique, decolonization of Africa cyangwa se décolonisation de l'Afrique, ça dépendra n'ururimi wabyizemo. Ubundi Afurika guhera mu kinyejana cya 19 yari gukolonizwa n'abanyaburayi n'abazungu, ariko nyuma ubwo baradukolonije nyine, imyaka iba myinshi rwose, iba hafi amajana, biza kugera igihe ariko Abanyafurika babona ubwigenge cyangwa se baharanira ubwigenge bwabo. Mu kwiga rero ko Afurika yabaye decolonized cyangwa se yabaye decolonize, abenshi twize impamvu ziri interne n'impamvu ziri externe. Impamvu z'ibyari biri kubera muri Afurika nyirizina cyangwa se impamvu zaturutse hanze ya Afurika. Ni izihe mpamvu z'umwihariko zaturutse muri Afurika twabonye ko zatumye Afurika iharanira ubwigenge, Afurika ibona ubwigenge bwayo? Harimo byinshi cyane twizemo, harimo kuba Abanyafurika ubwabo bari bararwanya intambara ya mbere n'iya kabiri z'isi, bigatuma babona ko n'abazungu n'abanyaburayi nabo bashobora gupfa, bityo bakabatinyuka bakabasaba ubwigenge bwabo. Iyo ni imwe mu mpamvu z'imbere mu gihugu. Harimo n'ubumwe, guhuza amaboko kw'Abanyafurika, no kuba Abanyafurika benshi bari bamaze kujya kwiga hanze cyangwa se bari barize bagaharanira nyine ubwigenge bwabo, kuko mu gutangira Abanyafurika ntibari bazi ko bari kugirirwa nabi, ariko mu mpera Abanyafurika baje kujijuka rero, bituma basobanukirwa neza ko ibyo bene wabo bari gukorerwa ari akamaramaza ku mugani w'Abarundi, ari ibintu bibi cyane. Baravuga bati rero tugomba kubohoza bene wacu b'Abanyafurika. Izo ni zimwe mu mpamvu z'imbere mu gihugu cyangwa se les causes internes, internal causes, zatumye habaho decolonization cyangwa se habaho la décolonisation de l'Afrique. Hari impamvu rero nanone twize cyangwa se twese twarazize. Abantu bagerageje kwiga bakarangiza nibura amashuri abanza ya primaire cyangwa se bakagera muri troncome. Izi mpamvu twarazize twese. Twabonye izindi mpamvu rero zatumye ziri externe, kuvuga ngo ibyakorewe hanze, uruhare ariko rutari urw'Abanyafurika ubwabo, ahubwo rw'Abanyaburayi cyangwa se rw'Abanyamerika cyangwa se rw'abandi bantu batari Abanyafurika. Hari impamvu nyinshi cyane rero twabonye cyangwa se twagiye twiga bitewe n'uko twize, ariko hari impamvu imwe ari nayo nshaka ko turi buze gutindaho. Yego, wenda harimo impamvu zo kuba Loni yarasabaga ko ibyo bihugu byigenga ngo byo mu Burayi bitanga ubwigenge, harimo kuba Abanyamerika ngo barasabiye
barasabye abanyaburayi ngo kureka gukoloniza muri Afurika ngo kuko bo batari bari kubakolonize, ngo n'ibindi bihugu ngo nka za Aziya byo muri Aziya nka za nk'Ubuhinde ngo bwari bwarabonye ubwigenge ngo nabwo buharanira ko Afurika yigenga, za Cuba n'ibindi bihugu byinshi cyane. Ariko hari ikinyoma kimwe twabeshywe twese. Ibyo bintu twese, hafi ya twese twabyize gutyo, ariko si nta muntu n'umwe narenganya. Twese tuzi neza ko Afurika yabonye ubwigenge kubera uruhare Abanyamerika bagize mu gusaba ko Abanyaburayi barekeraho gukoloniza Afurika. Ibyo mwese si gutyo mwabyize, ngo role played by USA. Iyo cause externe ntitwayize twese, ngo the role played by UN, ngo the role played by USA. Ntabwo mwabyize gutyo. Ndashaka mbibira ibanga ko iki ari ikinyoma gihambaye, ikinyoma nyakinyoma rwose, nk'uko dufite n'ibindi byinshi cyane tuzagenda dusobanukirwa ko byari ibinyoma. Ariko n'iki ngiki cyari ikinyoma rwose cyambaye ubusa, ariko nacyita. Ubundi kugira ngo Afurika ibone ubwigenge, uruhare rwagizwe n'Uburusiya, ntabwo uruhare rwagizwe na Amerika. Hoya. Ni kimwe mu binyoma twabeshywe cyane rwose. Harimo n'ibindi binyoma byinshi cyane, birimo nko kuba ngo Amerika ariyo yatsinze intambara ya kabiri y'isi yose, niko hafi isi yose ibizi, kandi se reka Hitler n'abanazi biwe batsinzwe n'Abarusiya rwose. Ibyo ni ibintu bizwi uyu munsi wa none turi kugenda tuvumbura, n'Abanyaburayi ubwabo n'Abanyamerika ubwabo bari kwitangariza muri iyi minsi rwose kubera iyi ntambara ya Ukraine. Yego, Uburusiya rero nicyo gihugu cyafashije Abanyafurika kubona ubwigenge. Ndashaka nkwibira ibanga ko nta gihugu na kimwe cya Afurika mu gihe cyo guhabwa ubwigenge kidafite nibura nka 5 mu baharaniraga ubwigenge bigaga bari bamaze kwiga mu Burusiya. Uburusiya bwafashije muri apartheid yo muri Afurika y'Epfo. Uburusiya bwafashije ibihugu byinshi bya Zimbabwe, za Mozambique, za Zambia, Angola, ibihugu byinshi cyane rwose kubona ubwigenge bya Afurika. Na Uganda, yewe no mu Rwanda hari abantu benshi cyane bize mu Burusiya baharaniraga ubwigenge bw'u Rwanda n'u Burundi na hehe. Yego, icyo twita Pan-Africanism movement cyagize imbaraga kubera abantu benshi cyane bari bamaze igihe biga mu Burusiya. Uburusiya nibwo bwasabye Amerika ngo bwira abambari bawe bo mu Burayi bave muri Afurika. Impamvu nta yindi, kandi Abarusiya babisabye Amerika nabo, ni ukubera ko uranium yari imaze gukorwamo bombe zatewe na Nagasaki na Hiroshima. Izo bombe, iyo uranium yari yaravuye hano hirya muri Congo, ni muri Afurika. Yari yarahabonetse kubera iki? Kubera ko ibihugu byari biri gukoloniza Afurika. Abarusiya baravuga bati noneho turabibonye ko ubuhangange bwanyu mu bukomora muri Afurika, mwebwe nta kintu mwifitiye ubwanyu, rero muve muri Afurika, mugende mutumuke muzingu twanyu mugende. Ariko kubera ko ingabo za Staline niwe wari uyoboye Uburusiya mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi, zari zamaze gukora agatangaza, cyangwa se zari zamaze kuba agatangaza zahangamuye ingabo za Hitler. Abanyamerika n'Abanyaburayi bahiye ubwoba, baravuga bati ubwo Staline ari we ushaka iki ngiki, ushaka ko muva muri Afurika, muhave. Icyakora muzahava mutahavuye. Aricyo twise neocolonialism cyangwa se new colonization. Ni ubundi buryo bushyashya bw'ubukoloni, aho usanga Abanyafurika barakomeje kubakolonize, ariko ugasanga ntabwo babizi neza ko bari kolonize. Bakumva ngo bahaye ubwigenge, bakanaserebura ubwigenge, ariko urebye neza se mubonye imitungo ya Afurika iracyaba exploited cyangwa se exploité par les Européens. Ugasanga Abanyaburayi n'ubundi nibo bakigira gute, nibo bakihariye igice kinini cy'umutungo kamere w'Abanyafurika. Urugero turarufite neza, ingero zirahari neza. Hari byinshi twamenye kubera ibyabereye mu burengerazuba bwa Afurika
muri bya bihugu bitatu bya Mali, Burkina Faso na Niger. Cyane cyane ndavuga kuri Niger kubera ko niyo yatumye dukanguka dukurikirana neza ibiri kubera mu burengerazuba bwa Afurika. Igihugu cya Niger twaje kumenya neza ko gifite umutungo kamere utunze Abafaransa na biriya bihugu bindi byari byaragiye mbere, zahabu za Mali, zahabu za Burkina Faso zabaga exploité par les Français. Abafaransa nibo bagiraga gute, nibo bari kuzibyaza umusaruro kandi mu nyungu zabo ngabo, atari mu nyungu z'Abanyafurika. Rero ni ubwo buryo twaje gusobanukirwa ikintu cyitwa neocolonialisme. Ni ukuvuga rero ngo umunyafurika wese wabayeho mbere ya 90 azi neza uruhare Abarusiya bagize ku mugabane wa Afurika kugira ngo Abanyafurika bagerageze nibura n'ishusho yitwa ubwigenge bahawe bayihabwe. Kuko twibukiranye ko mbere y'uko bahabwa ubwigenge wasangaga umuyobozi mukuru ari umufaransa cyangwa ari umwongereza cyangwa ari umubirigi cyangwa ari umuki, babita abarezida. Hano mu Rwanda bitwaga abarezida ari ababirigi, ari abazungu. Ugasanga umunyafurika ari aho ngaho ari nk'ikimenyetso gusa, nta kintu avuze. Ariko ubwo bwigenge bwatumye nibura Abanyafurika bagira ngo witwa perezida wa mbere, nubwo hatari perezida nyirizina mu by'ukuri, nubwo atakoraga mu nyungu z'Abanyafurika, ariko ugasanga nibura hari yitwa ko ari perezida, hari nibura umuryango we, reka mbivuge gutyo, nubwo nta kintu byari bimariye Abanyafurika muri rusange, ariko nibura ugasanga umuryango wubayeho neza witirirwa ko ari umuryango wa perezida. Rero ubwo bwigenge nibura bw'igice twari twarabubonye kubera Abarusiya. Niyo mpamvu usanga igihugu cyose kigiye kuvuga n'aba Abarusiya muri Afurika kiruma gihuhaho, ntabwo bapfa kuvuga. Niyo mpamvu usanga leta z'ibihugu zikorera Abanyaburayi wenda zimwe na zimwe, ariko ugasanga abaturage bazi umumaro, basubiye mu bitabo by'amateka, barongeye barasoma neza cyane, bamenya umumaro Abarusiya bagize mu gutuma Afurika nibura igera aho igeze uyu munsi. Icyo rero cyari ikibazo cya mbere twari duhereyeho, twibaza ngo ese kubera iki Abarusiya cyangwa se Uburusiya na perezida wabo Vladimir Putin usanga hano muri Afurika rwose basingizwa, bishimiwe, bakunzwe, ugasanga umuntu wese aho ari hose abavuga neza cyangwa se abahumeka neza. Wenda hari abatabivuga mu beruye, ariko ugasanga nibura umutima wabo urabashyigikiye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nta yindi mpamvu rero, ni ukubera ukuntu Abarusiya babanye n'Abanyafurika mu gihe cya decolonisation, mu gihe cyo kurwanira ubwigenge. Hari aho barwanya intambara zikomeye, hameneka n'amaraso. Ubwo wasangaga Abarusiya baraje gufasha ibihugu birimo birwanira ubwigenge. Intwaro yitwa Kalashnikov AK-47 y'uruganda rwa Kalashnikov ni Indusiya, ni uruganda rw'Abarusiya. Usanga iyo ntwaro yarakoreshejwe henshi muri Afurika cyane rwose. Ni intwaro yamamaye cyane cyane mu bihe byo kurwanira ubwigenge, kandi ugasanga Abanyafurika bazihabwamo inkunga n'Abarusiya. So Umurusiya rero arazwi kandi ntazwi nabi muri Afurika. Hari indi mpamvu ariko, uzumva Abanyafurika bakunze cyane gukorana n'Abashinwa. Wumve, nubwo ndabyibuka mwaka ushize hari ikiganiro umukuru w'igihugu cyacu yagiriye yari yagize uruzinduko muri za Guinée, muri Guinée no muri ndakeka ari no muri Benin, yego, muri Benin no muri Guinée, aho bamubajije bati ufata ute abo Banyaburayi bavuga ngo Abarusiya bari kwirukanwa muri Afurika, Abarusiya n'Abashinwa aribo baza kuhafata, nibo baje kukoloniza Abanyafurika. Urabyibuka neza rwose ko umukuru w'igihugu cyacu yasubije ati, what right do they have that Russians and Chinese do not have? Bobo kubera iki bumva ko baba muri Afurika
ko Afurika atari igihugu cyabo, atari ibihugu byabo, atari umugabane wabo, atari ubutaka bwabo, ni gute bumva ko bo bafite uburenganzira bwo kuhaba no kuhakora ibyo bashaka abandi bantu batagira? Ni igisubizo cyiza cyane cyashimishije Abanyafurika, aho rwose wumvaga umukuru w'igihugu cyacu Abanyafurika bo mu burengerazuba bwa Afurika bamukunze cyane, nubwo n'ubusanzwe Afurika yose usanga bamukunda, ariko hirya aho ngaho hoho hariya mu burengerazuba bwa Afurika aho yari yasuye kwa Doumbouya no kwa Patrice Talon, wasangaga rwose abaturage bamwishimiye kubera ko abwiza abantu Abanyaburayi ukuri, abwiza Abanyamerika ukuri, ntabwo ajya arya indimi iyo agiye kubasubiza ibibazo runaka. Nuko Abanyafurika rero bazi neza ko mu banzi bigeze bagira nta Mushinwa urimo, bazi neza ko mu banzi bigeze bagira nta Murusiya urimo, nta Muhinde urimo, nta Mwarabu urimo, ahubwo umwanzi Abanyafurika bagize ni Umunyaburayi, kandi niwe wiyita inshuti magara y'Abanyafurika. Yego, ariko usanga neza rwose urwo bushuti bw'Abanyaburayi ni ubushuti buri force, ni urukundo ruri force, ntabwo ari urukundo ruri karemano. Usanga Abanyafurika tutabanye n'Abanyaburayi kubera ko tubakunze, ahubwo abenshi badushyiraho igitugu. Usanga ari igitugu, aho usanga wirukanye Abanyaburayi ngo igikuba cyacitse, ariko wavuga nabi Umunyaziya cyangwa Umunyafurika mugenzi wawe bakagukomera amashyi ngo wakoze neza. Shima Imana rero yuko Abanyafurika tumaze gukanguka, tumaze kureba kure rwose, usigaye usanga Umunyafurika nejejwe no gukorana n'Umunyafurika mugenzi we. Ngira ngo murabizi nk'urugero rwa hafi, muzi ibihugu bifitanye imikoranire ya gisirikare n'ingabo z'u Rwanda ukuntu bimaze kungana muri Afurika. Harimo Central Africa, harimo Mozambique, harimo ibihugu biherutse gusinyana amasezerano na RDF birimo nka Burkina Faso, harimo nka za Congo Brazza, za Gabon, ibihugu byinshi cyane rwose usanga binejejwe no gukorana n'Abanyafurika. Gabon iherutse gusinyana amasezerano y'imikoranire mu gihe gisirikare na Uganda. Usanga nyine ari ibintu byiza binejeje. Ingabo z'u Burundi ziri muri Somalia zagiye kugarura amahoro. Donc usanga rwose Abanyafurika bari kugenda bafashanya, bagerageza kwikemurira ibibazo ubwabo, kandi ni byiza cyane. Tugarutse rero inyuma gatoya, twari tumaze kuvuga impamvu Abarusiya batagaragara nabi cyane muri Afurika, cyangwa se batavugwa nabi muri Afurika. Tumaze kuzibona. Abarusiya bagize uruhare rukomeye mu ibohorwa rya Afurika, niba ariko nabyita, cyangwa se mu guharanira ubwigenge kwa Afurika, kw'ibihugu byose bya Afurika muri rusange. Twari twavuze rero ko turi bugende tuvuga n'imikoranire y'Abarusiya n'ibindi bihugu muri iyi minsi. Hari ikintu abantu benshi batari koromarika muri iyi minsi. Ngiye kuvuga urutonde rw'ibihugu, maze mbabwire ikintu ibyo bihugu bihuriyeho, kandi icyo kintu muraza gusanga kidahinduka. Nubwo ibyo bihugu byiyita ngo biri netre, byinshi muri byo ngo nta hantu bihagarariye muri intambara ya Ukraine n'Uburusiya. Reka mpere ku Burusiya nyirizina, ndajya ku Bushinwa, ndajya ku Buhinde. Reka turebe igihugu cyitwa Hongria, igihugu cyitwa Slovakia, igihugu cyitwa Turukiya, igihugu cyitwa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, igihugu cyitwa Iran, igihugu cyitwa Korea ya Ruguru, igihugu cyitwa Vietnam, igihugu cyitwa Indonesia, igihugu cyitwa Brazil, igihugu cyitwa Cuba, igihugu cyitwa Venezuela, ibihugu nka South Africa, Afurika y'Epfo, Algeria, ibihugu hafi ya byose by'Abarabu. Ndaje mbabwira ikintu ibyo bihugu bihuriyeho. Udashyigikiye Uburusiya muri iyi ntambara ya Ukraine ari netre, nta hantu na hamwe ahagarariye. Ariko waca mu gikari ugasanga amagambo bavuga ku Burusiya ni amagambo asa nkaho ashyigikiye Uburusiya.
ntekereza abanyamerika n'abanyaburayi ibyo bintu baramaze no kubisobanukirwa neza, kuko umurindi bari batangiranye intambara ya Ukraine bageze aho ngaho baraceba babona ko bacitse intege, bagabanyije amarere. Impamvu nta yindi, bari bazi ko isi yose izabagwa inyuma bakajya guhashya Umurusiya akaba igicibwa. Barangije baza gusanga ibyo bibwiraga baribeshyaga. Urugero ni uru nguru, abitwa abanyaburayi baherutse gufata umwanzuro uvuga ko ngo bagiye gutera inkunga amafaranga bafatiriye ya Russia, y'Uburusiya. Ayo mafaranga ari mu mitungo y'Uburusiya yafatiriwe, ngo bashakaga kuya freezinga ngo bakayakoresha bakayaha Ukraine. Mu ibanga rikomeye cyane, mu minsi mike itambutse, mu byumweru nka 2 bitambutse cyangwa 3, nibwo twumvise igihugu cyitwa Arabia Saudite gitangaza ngo nimwibeshya mugakora ku mitungo y'Abarusiya, mumenye neza ko bonds zanyu zo muri Europe tuzahita tuzishyira ku isoko. Nta bonds zanyu ziri mu mayero tuzongera gutunga hano muri Arabia Saudite. Ati kandi ibyo nyine muzaba mukoze, muzamenye ko bizabyara n'izindi ngaruka muzirengera nyuma. Hari ubwo nimba Arabia Saudite idashyigikiye Uburusiya, iryo jambo mwebwe murumva risobanuye iki? Mu mwaka washize ndumva ari muri 2023 nibwo Amerika Biden ubwe yigiriye muri Arabia Saudite, arababwira ngo ndashaka ko mwongera ingano ya peteroli mushyira ku isoko kugira ngo ubukungu bw'Uburusiya bugwe. Arabia Saudite irababwira aho buriya rero OPEC Plus, Uburusiya ni umunyamuryango w'ingenzi w'icyubahiro wa OPEC Plus, niyo mpamvu tudashobora gukora ikintu na kimwe gishobora gutuma Uburusiya bugwa. Icyo kintu muracyumvise? Ubuhinde bukimara kubona Abarusiya bafatiwe ibihano birenga 16,000, bahise bafata umwanzuro wo kugura ibicanwa byose bituruka kuri peteroli n'ibyo bakenera mu modoka zabo, mu binyabiziga byabo, babigura ibyinshi, babigura mu Burusiya. Bari basanzwe bafite ayandi masoko baguramo, ariko baravuga bati umwambari wacu, umunywanyi wacu ahuye n'ibibazo, tugiye kumutabara. Ntabwo twakwibagirwa ibyo yadukoreye mu ntambara yo gutita, ubwo abanyaburayi n'abanyamerika bari bafashe umwanzuro wo gukoresha Pakistan ngo basenye Ubuhinde. Umurusiya niwe wahagaze kuri twebwe, arangije aravuga ngo ntacyo turi bube, tubaho kubera ko yaturwaniriye. Rero natwe ntitukwiye kwemera ko agwa, ntibishoboka. Umushinwa ngo kubera ko yari asanzwe afitanye ibibazo n'Abarusiya, burya bagirana ibibazo byinshi cyane byo ku mupaka, bagiye banarwana intambara nyinshi cyane, harimo intambara zitwa Sino-Russe, la guerre Sino-Russe, ni intambara nyinshi cyane zagiye zibaho zihuza Abashinwa n'Abarusiya, na cyane ko ari ibihugu bisangiye umupaka. Ibyo birumvikana cyane, nta baturana ngo babure kurebana y'ingwe rimwe na rimwe. Kubera rero ibibazo bari basanzwe bafitanye, na cyane cyane ko buri Ubushinwa bwifashishijwe mu kugusha Uburusiya mu ntambara y'ubutita, buri Abanyamerika bifashishije Ubushinwa cyane. Uwitwa Richard Nixon muramuzi cyane, n'umujyanama we wari uhagarariye ububanyi n'amahanga, uherutse no kwitaba Imana. Rwose Imana imuhiruhuko ridashira. Baravuze bati nitureka Abarusiya bagakorana n'Abashinwa, Abashinwa bazagira gute? N'Abarusiya bazahita baba puissance, ntituzabashobora. Rero reka twifashisha Ubushinwa kugira ngo tugushe Uburusiya. Nibyo ngibyo bakoze. Rero bakurikije amateka, baravuga ngo n'ubundi basanzwe badahuza, buriya ntabwo Umushinwa yakwitambika mu bihano twahaye Umurusiya. Nyamara ariko ntibamenye ko Umushinwa azi ubwenge, arabizi neza ko nyuma yo kugwa k'Uburusiya ari Ubushinwa bazakurikizaho.
ntabwo rero yari kwemera ko umunywanyi agwa gutyo. Ibyo byatumye abashinwa bafasha cyane rwose bivuye inyuma Abarusiya, intambara barirwanana kuva hasi kugera hejuru, nubwo batabahaye intwaro, kuko Abarusiya twibukiranye ko ari igisirikare n'abo mu burengerazuba bw'isi bemera yuko ari igisirikare cya kabiri nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikomeye. Urumva igisirikare cya kabiri gikomeye ku isi ni igisirikare gikomeye ku buryo nta ntwaro cyari gikeneye rwose zituruka mu Bushinwa. Twibukiranya ko burya Abashinwa bakoresha intwaro z'Abarusiya, ariko Abarusiya ntibakoresha intwaro z'Ubushinwa. Oya, tuzi icyitwa ubwirinzi bwa S-400 bw'Abarusiya, Abashinwa barabufite barabukoresha, ariko nta bwirinzi bw'Abashinwa Abarusiya bakoresha. Ibyo bisobanuye ninde uri hejuru y'undi mu gisirikare. Bisobanuye ko Abarusiya barenze cyane Abashinwa mu gisirikare. Abashinwa bafite indege ya Su-57 ya ndege na Su-35, za ndege zikomeye cyane z'Abarusiya, ariko Abarusiya nta ndege n'imwe y'Abashinwa bakoresha mu gisirikare cyabo cyo mu kirere. Bihita byumvikanisha ninde uyoboye undi mu gisirikare. Ariko ubukungu isi yose irabizi neza ko Abashinwa kano kanya aribo basigaye bayoboye, baciye no kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kera cyane mu myaka nk'icumi itambutse. Ibyo rero byatumye Abashinwa bagurira ibyo Abanyaburayi baguraga mu Burusiya byose, babigurira Abarusiya. Ubwo urabyumva neza ko ubukungu bw'Abarusiya ntibwari kugwa. Kandi nubwo Abanyaburayi n'Abanyamerika bashyize ibihano ku Burusiya, babishyizeho mu magambo. Niyo mpamvu ubukungu bw'Abarusiya buzamuka buri munsi, buzamuka hejuru ya 3%. Ni igipimo kirenze, kiri hejuru cyane. Buriya biriya bihugu bikomeye byo mu Burayi na za Amerika, ntabwo kuzamuka hejuru ya rimwe ari ibintu biba byoroshye, kubera ko byamaze gutera imbere. Nyine ni nk'akarere ko mu Rwanda gafite byose, biragoye kugira ngo meya abone umuhiga ari buhige kandi hafi ya byose abifite nyine. Ngayo nguko, reka twikomereze rero. Abo ngabo nari maze kuvuga, ibyo bihugu byose usanga bifite ikintu bihuriyeho cyitwa kuvuga neza Uburusiya, cyangwa se nibura kudahana Uburusiya, cyangwa se nibura kugaragaza ko biri neutral, biri neutre, ntaho bihagarariye mu ntambara ya Ukraine n'Uburusiya. Ariko ibikorwa byabo bikagaragaza ibitandukanye n'ibyo bavuga. Ndashaka rero mbereke ko ari bloke, burya bya bihugu maze kuvuga ari bloke. Icyo ngiye kuvuga gihita kibemeza ko bya bihugu byamaze gukora bloke ishobora kwita anti-NATO cyangwa se anti-NATO block, nuko mu makimbirane yose ari kwaduka mu isi usanga bafite umujyo umwe bahagazemo. Ndashaka nkwibira ibanga ko ibyo bihugu maze kuvuga usanga bivuga rumwe ku biri kubera muri Israel. Ibyo bihugu byose, habe na Turukiya, habe na Hongiriya, nubwo biri muri OTAN, bihagaze neza cyane rwose inyuma y'Abanyapalestine, bihagaze neza cyane rwose inyuma ya Iran. Ibiri kuvugwa mu isi kano kanya, usanga ibyo bihugu byose uko nagiye mbivuga n'ibindi byinshi ntarondoye, byose usanga aho bigiye bihagaze haba ari hamwe. Ku byemezo bifatwa mu isi usanga ibitangazwa ari bimwe. Nuza kwitegereza neza urasanga ibyo bihugu hafi ya byose bifite inshuti muri Afurika muri iyi minsi, cyane cyane muri bya bihugu Abanyaburayi baherutse kwirukanwamo, Abafaransa baherutse kwirukanwamo. Nuza kwitegereza neza urasanga biherutse byose gukongratulatinga cyangwa se gufelicita Nicolas Maduro, mu gihe Abanyamerika bo bavuga ko utavuga rumwe n'ubutegetsi ariwe watsinze amatora. Ako kantu muri kukumva? Isi yarangije gusubira mu bihe nk'ibyo mu ntambara ya mbere y'isi n'ibyo mu ntambara ya kabiri y'isi, aho twari dufite alliance ifite uruhande rumwe n'abarukurikiye n'urundi ruhande n'abarukurikiye. Uruhande rw'Abarusiya, Abashinwa n'Abahinde, uyu munsi wa none dufite dushatse twabyita BRICS, bloke ya BRICS, kuko ibyo bihugu byose usanga byinshi binavuga neza binashaka kujya muri BRICS n'ubundi byinshi. Turukiya iri muri NATO, iri muri OTAN, ariko yaplayinze
cyangwa se yavuze ko ishaka kuzajya muri NATO, muri BRICS mu minsi mike iri imbere. N'ibindi bihugu byinshi cyane usanga bifitanye umubano mwiza n'ibihugu byo muri BRICS. Ikibayeho cyose muri iyi si muri iyi minsi usanga bagihuje cyangwa se bakivugaho rumwe. Ayo ni amakuru rero nenda kwivugira. Uyu munsi hari ibiri kuba muri Iran na Israel hariya mu burasirazuba bwo hagati, aho umukuru wari uhagarariye igice cya politike cya Hamas yiciwe mu murwa mukuru wa Iran, Tehran. Uwo nguwo ni Ismail Haniyeh. Ismail Haniyeh waguye muri Iran. Ibihugu byose, ndashaka mbabwire ngo umuryango w'ibihugu uhuza ibihugu by'abayisilamu ejo ku munsi w'ejo wanzuye yuko Iran ifite uburenganzira bwo kwihorera kubera ubusugire bwayo bwavogerewe. Byanzura ko Israel yarengereye kwica umukuru wa Hamas, kandi ko Israel iri occupier cyangwa se ari umunyagitugu, ari igihugu cy'ikinyagitugu gikoronije ibindi bihugu. Iyo ni imvugo y'abari abarabu bari muri Palestina cyangwa se biriya bihugu, iriya miryango za Hamas, za Hezbollah, za Houthi barwana na Israel, bahanganye na Israel. Nta muntu n'umwe buryo uri ku ruhande rwa Amerika wasinya uwo mwanzuro, ariko itangazo rihuriweho n'ibihugu byose bigize umuryango wa OIC cyangwa se Organization of Islamic Countries, Community cyangwa se countries, biriya bihugu byose byanzuye ko byasinye kuri iryo tangazo rihuriweho. Aho ngaho twibukiranye ko harimo inshuti za Amerika nka Jordani, inshuti za Amerika nka Bahrain, nka za Saudi Arabia, United Arab Emirates. Harimo ibihugu by'inshuti za Amerika byinshi cyane nka Egypt, ariko abari abambari ba Amerika batangiye kugenda bayivaho gahoro gahoro. Ibyo rero bikwereka neza ubukana izi ntambara zishobora kuza kugeraho, kubera ko tumaze kubona ko isi yongeye kwigabanyamo ibice bibiri cyangwa se block ebyiri zihanganye. Ntabwo ari block ebyiri zikorana, ni block ebyiri zihanganye. Turava ku ntambara ya Ukraine tukajya ku ntambara yo mu burasirazuba bwo hagati. Intambara ya Ukraine itangiye kugera ku rundi rwego, harimo haraba provocation. Ejo twahoze twumva uburyo abanya Ukraine guhera ku wa kabiri ngo binjiye mu Burusiya ngo barasa abasivile n'ibikorwa remezo bya gisivile. Abarusiya rero bashobora kuza gusubizanya umujinya mwinshi cyane, umujinya ushobora gutuma hatangira gukoreshwa intwaro zitari zagakoreshwe muri iyi ntambara ya Ukraine. Mu burasirazuba bwo hagati naho twamaze kumenya ko Iran nubwo yakomeje gushyirwaho pressure, gushyirwaho igitutu ngo ntizihorere, yamaze gutangaza ko icyo bayisaba cyose izihorera, izahana umunyabyaha wayiteye mu gihugu cyayo. Ibyo rero hamwe n'ibindi byose tuzakomeza turebe aho iyi si irimo igana, dukomeza no kuyisengera, kuko ahantu hose hari intambara. Muri Sudani hano ruguru mu majyaruguru gatoya muri Afurika hari intambara. Hano hirya mu burengerazuba bw'u Rwanda n'u Burundi na Uganda, aho ni muri DRC, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hari imirwano aho ingabo za leta ziri guhangana n'umutwe wa M23. Abanyafurika dukwiye rimwe na rimwe kujya twumvana tukicara hasi tugakemura ibibazo byacu tutitaye kuri bagashaka buhake, kuko amateka dusobanurira neza ko nta na rimwe bigeze baza muri Afurika badukunze. Baza bafite inyungu zabo baharanira, bazigeraho bakagenda, nta kindi kibazana, nta rukundo, ntaki. Rero abanyafurika dukwiye gukanguka tukamenya neza ko
twebwe ubwacu ari twe dukundana, ari twe dukwiye gukundana, ari twe dukwiye kubana. Nta wundi muntu wo hanze ya Afurika ukunda Afurika. Niba nta wundi muntu wo hanze ya Afurika rero ukunda Afurika, ni twebwe ubwacu dukwiye kwirinda, ni twebwe ubwacu dukwiye kurindana, ni twebwe ubwacu dukwiye kumvikana, nta wundi uje hagati yacu. Iki kiganiro rero cyari ikiganiro ntashatse ko kiba kirekire cyane, ariko nta nubwo ari na kigufi cyane. Cyagarukaga ku Burusiya no ku mateka y'ubwigenge bwa Afurika, twibukiranya ko Tawal ari amagambo y'impine y'icyongereza avuga ngo the Africa we all love, the Africa we all love. Bisobanuye ngo Afurika dukunda twese, l'Afrique que nous aimons tous, Afurika twese dukunda. Niba rero ari Afurika twese dukunda kwibanda ku bibera muri Afurika, ku bifitanye isano na Afurika no kubishobora kugira ingaruka kuri Afurika, tuba tugomba kubiganiraho, kubera ko nabyo tuba dukwiye kubiganiraho, tukamenyaho uko dukwiye kubyirinda, cyangwa se uruhare dukwiye kugira mu ibyo byose bishobora kutugiraho ingaruka mu kubirwanya no kubinesha. Yego, murakoze cyane rero, mwakoze gukurikira, mwakoze kudukurikira no gukomeza kubana natwe. Niba utarakora subscribe kuri Tawal Africa, genda ukandeho rwose, ubundi unakande kakazogera kugira ngo uko dushyizeho ikiganiro, uko dushyizeho amakuru bijye bikugeraho mu ba mbere. Mwakoze cyane kubana natwe, tubibutsa yuko ntabwo tuganira kuri politike gusa, ntabwo tuganira kuri diplomasi gusa, ntabwo tuvuga amakuru gusa, ahubwo tugira n'igice cy'imyidagaduro, entertainment, tugira n'igice cya sport, imikino, tukagira n'igice cy'amateka n'ubumenyi bw'isi, amateka n'ubumenyi bw'isi. Ibyo byose tubigira kuri Tawal, the Africa we all love.